سلاف ورز هون بخير هاتن خلك كنويا برنامج ميفان ومجار مجارة ميا في حفتي أو بجارين هزن سوريا ديمقراط بشتي درباسبونا تركيا بو عفريني درباسبونا هزن تركيا وهفالبندن وانن اوبوزيسيونا سوري بو باجار عفريني قالك مترسي خم وبرسيار درخستن هولي مترسي جاليه سيفيلان واكو دبيجن رنگا او راستي كريارن كشتنو زورداري بين خمن دزگهو آلی ناونتوی که دخوازن شر لسوریه کیم بباو پرسن سیاسی لدور پیشبینیا برفهبونا وی شری نتنه لعفرینه رنگه لهن دورن دنن کردی گلو هزن کردن سوریه چه پلان هنه جبو عفرینه هزن سوریا دموکرات که هن شروان خوشان دبون باجر دکارن چه بکن دوی درباره ده پیوسته چه هاتبا کرن جبو نهشتنا وان انجامان اما هول بدن وان پرسانو هن پرسندن گریدای لگل هر دو میوان خو اسمهان داوود و مصطفی بالی گوتو بیش بکن لبره ام لوی راپورتی تماشا کن پشتی 58 روزان جبر خدانا بیوینه یا شروانین یپگی و یپجو توایا خلک کانتونا عفرینه لشکر ترکیه و هوالبندنوان چکدان لشکر آزاد سوری در باسی باجر عفرینه بون هفسروکه برای پارتیا یکتیا دموکراتیک صالح مسلم بریا تویتر گوت هزل مج عفرینه وکشان لیو بواتا هنده نائتن مدج عفرینه بردا برخودان و بردوان بد و گل کرد و براوانی جخوب که کار به دستین ریوبریا عفرینه دبیجن جنها پیدا شوازا برخودانا ما و بیتا گوهارتن اننا قررنا اخراج المدنيين ما بریار دا سویلان جباجیاری در بخین دا کارسته که مروانی چه نبید امراد گینین شهر مدجی داگیرکریا ترکیا او هیزن تکویری اون بلشکر آزاد دین ناسین کفته قونقه کانو دا و گوهستن شهر راستخو با شهر پارتیزانی ترکیه دبیجت لشکر وانو چکدار سوری به تمامی باجر عفرینه کنترل کرن اوه پیشوچونا کامازن پشتی نزیکی دو مهانج دست بیکرنا هیرشا بسر عفرینه لبیستی مهایک سرکومار ترکیه دبیجت آلا ترکیه بسر عفرینه هاتا بلند کرن هزامه طایبت و اندام لشکری سوری آزاد پاشماه توان جناف عفرینه پاقش دکه نشان آرامی و باوری هنه لشونا پارچن پروکین تروریستان یپگه و یپجه هزا سرکنه دناف هف پیمانیا هزن سوریا دموکرات او امریکا دجی داعش پشگریاوه دکه لدمکی زو هزن امریکا بتندی برسوا هیرشکا چکدارن سر به حکومت سوریه ودان لدمه حولا هیرشک بو سر حسده کرین لی همان حلویست تند هم بر هیرشا ترکیه بسر عفرینه نبون تاوی بریارا جواتا اولکاریا نتوین ایگرتی بو آگر بسته لسرانسری سوریه وزارت درویا امریکا لچندین داخویانیان داراگهان هزن مل عفرینه جهنا گرن و دوی همو آلی سنگیا خوبخنه سرشر دجی داعشه از ترکیه هاند دم وگر تاو بریار جار کادم بخوینه او بریاره به تکرای دنگ جوات اولکاری ها پسند کرن پشتی راگهاندنا پیام دست به سرگرتنا باجر عفرینه به هزاران کس جخلک قامشتو خونیشاندان دج زورداریا ترکیه به سر عفرینه کرن و سوزدان شریب و آزادی عفرینه بکن ومشتركار دبيجن تجاري عفرينا كذي وتتكي في عفريني جوي روجك هبي وعفرين فقري أفدر نالي واسكندرونة تفلي خبكي أفدر عفرينا واري كرداي هجر حزار صالي تدميني بشتي حزار صالي ما بي أمي تجي درخن وأمي خاكا خبكريش برجو تشتكي تتني دست بسرگرتنا عفرین جالیه لشکر ترکیه و چکدارن اپوزیسیونا سوری روشا توایا سوریه و حرم کردان دخته دقوناغه کانودا و چندین پسیاران لسر پیشاروج عفرینه و حوال بندین لسر ارده لدیف خود هله خالد فتاح دنگ امریکا بله او قوناغه نو ده چه لتبلهویا سوریه زیده بکه ده هن شرندن در خهوله ده ریکفتنان حسان بکه گلک پرسیار هنه لبندا برسوان ام به خیر هاتنا دو میوان خود دکن که بریا سکایب مرانه اسمهان داوود انداما نویراتی انه کسل هریما کردستان عراقی بخیر هاتی اسمهان خانو هروها مصطفى بالي پیفدار هزن سوريا ديمقراط هسدك او جي بريا سكايب جي سوريا بمرايه كاكي مصطفى تو بخير هاتي درباسبونا تركيا بو عفريني تشتشتي نو جبو ودرخست هولي دم باش سلاف رز جبو تا جبو ميفانتا وهروها جبو تماشاوان دنگ امريكا يعني انها الجورما وكو هزن سوريا ديمقراطيك وكو يا جيجي وصايا دولت ترک اف داگرکریه کل سر کرکو که هفکاری به
رادیکال ام بیژن یان گروپین کو نجات پرست لسر کرکوک داگرکاری کرن اوا بردوامی وی شریعه بردوامی وی داگرکاریه اوا نه ام دبیژن او بخود بیژن یعنی میناک ام بیژن دولت باحچلی بیتری کنفرانس کی چاپمنی دا گوتیه یان اما عفرینه تام بروخين وبعرض ربكن ياك يعني اما جدست كردا بقرن رجب طيب اردوغان جي بتري كونفرنس اكيد واحد ما هي بهير تقول يعني تشاوا كوما هيفين افكرنا دولتك لباشري كردستان تشاوساند وبن بيكر اما وصل لروجافي كردستان يجي بكن يعني اف طعم ايري شكل لدجي تواهي قال كردا میناکن و پرن از باور نکم اثبات بگیرن یک جی باشه که مصطفی نه یعنی در باسمون ترکیه بو عفرینه چه لسر عرده جالی هز لشکری و چه یعنی وکو دربه کی جهاند و هزا و بهتر برفره کرد تخوازم دالی لشکری ده هنکی بحثا کی بکم نه از وقت خازم پر بدرکی رحات و بمورالکی پر بلند و نه د چارچوبه سمبول درشما دا بیجم چارچوبه منطقه کی علمی هيا اف ايريش لسرعه بله كيكي مصطفى ديار دنگ فرمو خازم بيجم يعني اف ايريش على سرعه عفرين وشر ما وداغركريا ترك نل عفرين دسبيكر وبين عفرين بداوي بيجب ويجي جهارتنا ريباز الشر جهارتنا شويه الشر نه وقتی سرکفتنک جبو دولت ترک ما خابن دمها د برخدانی کی به هم پادا به 100,000 گل عفرین بجنن خو بزاروکن خو بکالمرین خو جندر عفرین دست آخو خبر ندان افجی چافسوری کی مزن لملی دولت ترک شکر خاصن کنکوجی پیک بینن و ما خابن دزگین راگانن دنیای تواهی سازی تکلیدار دنیای تواهی جاب خو قرش کرن جبو عفرینه گوی خو گرت جبو عفرینه جبوجي هذا المعنى شهر مانكو جواكا السيفيل جندر عفنه بقوزم دارين باولا لابشر ودوام بك اكبر خضاني ودوام بك وروج بروج ودولة الترك لبر حر ديواركي لبر حر دارك زيتونه لبن حر كفركي ما ببينيا كيكي مصطفى بقول ازدنج قلتنا تببرم ناف عفرين اللي جور هات الراجع هندن كو هناك شرفان يبجينا يعني ان هذه سوريا ديمقراطن هين لناف عفرين مانه هرچندي بريار هبو كو بكشين ماينا وان يعني جمارة هندك شرفان اللي ودري تش بلان بشته هي يعني ما داخلينيا ربنا خسرت برزوال بو ماغو ام درس شر در باسی قوناغ کینو پینگاو کینو دکن لبرانبري تكنيكا هري بيشكاتي ودولتا ترك بالتواهي هيزا خو بالتواهي جاب سوريا خو وهيرسا خو دبي شريدا وشتين ريخستن راديكال اسلام القاعده وبرماهين القاعده بري واندريا عفرينه هنج غوطه جي ديكشنيتنا عفرينه جادلتنا عفرينه گرگ دیگه اینا ری بازم بیشتری ورن گوهرتن ترزن شر پر رنگی خواهنا پر باز خواهنا جبواجی اینا ابشر راوی نل سر هجمار پرو مزن یان پرو هندک یان جبهه گرتن یان چپر گرتن و بريفا هر بچه و ابشر کی تعجیز دم درج و عفرین جبو کسین داگر کر ندرک به اولابه ندرک راحت به جبو نتنه جبو هذه الاشكاليه از بيدرجم جبو هر کسی کی کو به ناو ایرشده جی دگره یعنی انها میناک گوهرتنا دموگرافیک و پلان ترکیه هنه پنابرین مالباتن و تروریستاوین لعفنه بجی بکن او پنابر او مالباتن زاروک دبن جندبن کی دبه بلا ببه به ناو ایرشده جی بگرن ورن مال و شینین عفرینه خاطره بجی بکن اوانا آرمانجن روانه جهزین مرا دناف ایرشده ادینا ناسنامای خود سبیلتی واندا دکن وکو هر چندی زاروک بنجی هر چندی سیویل و زاروک بنجی کی دبه بلا ببه باشه دموگرافیا عفره دموگرافیا کی کرده ای دناف دا جی بگره زاروکی خویل دناف عفرین دا بجی بکه برازانه به زاروکی بیتن گورستان آخواه باشه از بچم جم اسمهان خانم اسمهان خان يعني هرچند که مصطفى دبجه جاليه لشکری دا مورال وان بلندن لجاليه خلق سيفيل باب كيماني امتكار بجن وبتايبتي جه خلق عفرين وا او جهه مخابنيه جبوان مال خو بجي بهرنو كو تركيا درباسي عفرين به اف يك يعني
بنارينا و يعني وتشاوا بهاتا يعني وين نبوه يعني دفيت بيويس بتشبو بها حتى كو ام نجهن فان انجامان براستی جهه مخابنیه گو ایرو پشتی شر پنجی شش هفت روزا پشتی ویرانه وی کشتنی وان شهیدا وان اوارا وان کسی گو در مال خو زویه خو هندری خو مال خو قریان بنجاب بنویلیشا هو وانا گو ترکی بسر عفرینه ده بردوام کربو بنجاب گرتنا دنیای تبایی ده بن عامل جسر امن امریکانا روساد پشتی پنجی و هفت روزا پشتی شبیه نظام بشار پشتی هفت سال هات ندیس کتر عفرینه و نه بشار لهندری عفرینه بلنکرن جه مخابنیه براستی مزانی بو انه افدی افرو شیاوه بشکلی بدرس کرن چاو نزانی بو يعني ما بس تكشي نزانی بو بله نزانی بو جبرگو قوات نبران بری هذا قواتا پیاده وك بالنسبه لتركيا وك دويام بيز الدنيا دي دالي قواته دي وك امبراطوريك مزين وك حدودك يدريج سر حدود تركيا سر حدود ميسوري تقريبا 6 كيلومتر دريج شخوا نقدر جوانتي ما بو غيرو روام تركاش خربكن دجمن يا عند دوا قواتا مزاني وقواتا بيدي وناريجي ما بشاري نفهم بالقواتا تركاي نكاري وانشي بك مزاني بو تركي تيكي بس ما دخست وما بان ذكر انه وقت تركا خلق قانع كربون انه ايرو از شري باكاكي دكم بيدي شاعك جي باكاكي از باراستنا سينوري خبكم وقت خرجي قانع كربون خلق باشا اسمع انا دو خالن ببوره دو خالن جوازن يعني خاله كيك وتبحثوا كيك كريكو تركي هذا كما زنا اگر تو في بيروكي ردكي تیوی واتای کو شورش سوری جی دما خلک سیویل در برانبر رژیم سوری جی درکت و نازانی به کو رژیم سوری به هزا چما شورش و حادث پی بو بیروکای دن رنگ امریکا کار به گفتگو کی سوری جدای شورش سوری وقتی گو قدت فکر ملت سوری تبعی به همه مکونات خو همه طوائف خو بچوکی خو مزنه خو بجنی خو زاروکی خو همو حرکات بچک کسی گو هندره سوری دهی دیجی وری جمی سکین نه وقت پیاده پارتیه استفراده دکه تنی بریارا دستینه باندکه به امه دموکراتی لشکریان چهار زاروکی خلکه دب عسکریه واند بر مناطق باشه هل وستوي زلاله اسمهان خاله هل وست انا كسيد في درباري دا زلاله باشه ايرو تو چه پیشنیار دکی کو پیوسته بوبا بری کو اف انجامانه درکتانه هولی اش بری روجا گوگری شه دست پیکر خو ما وقت جماعه اجتماعی کردی ما وقت کمیته منی ناوندیش در الحمد مدري جه ما ضغط وفشار ذكرش بو قبل شاب سكنش آلي كده ياند دوا ما بان ذكرش بيادي جو وك او صورته جو بريز او جلام بلندك شعارات و درشمي بكاكي بلندك جو ترك دبيجن انه با بكاكي سرسينوري مني ما تخص فاكشن وك انا بقى بشتي بنجي وحفت روجا فاكشيان ورفيان وخلدو بشتي ويراني وفي كشتني هجر دركتنا وان بري في كشتني وفي ويراني با بري هاتنا شبيحي اسد هندري عفريه دبايا وشيتر تربايا ما ابن جامانا مزاني وابن جامانا بين دروسكرين وما بانكر قنو بياديل يك رجال مالا كردي فقري المشروع كردي فقري لبارتيان فقري لركتنا دهوكي وگره هگر گو رکبنا و جوان اجتماعی ببعنایک ما پیش مرگه کل ما کرست مرگه هر حال اسمها خان اف نقاش كديروا درجه نافينا انا كسو تبدم دا باوكي گشتي دي رنگ امن کار دي خلکه دا رونی بدن سر ببوره فرمو گوتنا داویش برز بشم جم كيكي مصطفى بله ما باش كيكي مصطفى يعني انها اسمها خانج دي بيجا افقالك كسن دجي وهذا بيجن يعني ايوان هيز سوريا ديمقراط نتني يبهجا ويبهجنا يعني هيزكا تفلهفا عرب دنافدنا اشوري دنافدنا سريان دنافدنا بكاتي سوريا دنافدنا هلدانا وينين رزدار او جلان لهر جهكي لهر دركي چما يعني افا هناك دبيجن افا استفزازا نتنيش بو تركيا افاش بو وقت بي جواكا نافنا توجي يعني از بيجم انها تركيا اگر كسك لدنيا هين دوي قناعته كو تركيا حوجداري خو باستفزازكي هيا او وكو كوبانكي بيجن دغه هيكي د جيان دكيا
يعني او فقير كي نهار هولر دنگ ديك راستيش دلي مراجع تشوت بيت شوت فقير يعني نظام دتش اصيده دنگ ديك والحاصل او هل وسط انا كسي ديارك كيك يا مصطفى يا تمام يعني از ناخذ ما برسي بدم شو برسي انا كسي بدم سيوانا وانا قشتيها يا رخصنا القاعده وفاينا ايرش عفرين ديك سيوانا وانا از برسي وان بدما يعني الحاصل تشتي افخاذ بيجم تركيا مثلا لكركوكه ما بايده هابو يعني لكركوكه وينايم بريز اوجران هابون يعني جوازي دتر يعني دمي كو ترك رسمي اشكرا دبيجن كرد هري باش دغورستان ده يعني ما افايها يعني سجنك الهمبر بايده يعني از هيك بيشترى بيجم از باللي قلت ما كيك يا مصطفى اللي جبوه تركيا هر اف حجتها قال لك وهذا بيجي اللي جبوكو ملقاها ناف نتوي جبو جفاكا ناف نتوي تركيا بهانيك بهيزها يا دما بيجي الشريفه كيدكم ازواج بيجمع يعني نها ميناك روخاندنا بوته كوا حسنكار ما اندام پیدا بوله کالکوی آپوجی بوله چی خو پیدا بول الحاصل يعني از خادم بيجم تركيا قا حجتك بي نقرقه كو وري كردكي إبادة بك وكاسي اتخاذن دفي چارچوبه و إيريشال فرع عفرين شروبه بكن أو شخص خاذن في إيريشال روا بكن روا و إيريشال خاذن بدن أورته بري چند روزان فؤاد علي كوج دقوت إبراهيم بروج دقوت و پشمرگی روز آوا بشك ارتش سوريا نتوي پیش روجه به قالوا تمام انا اف جروبن كو ايرش عفني كرني نافي وان فرمي ارتش سوريا نتويه يعني تو تي پشمرگی روزا بشك جويري شنا كيف مصطفى ازف برسج اسمهان خان بكم لي اسخازم شخور بجاره ما سركه او بجارين دستي ودا هي يعني وكو هيز السوريا ديمقراط انها الجموه بشتي درباس بنا عفرين غافا بيل جموه تشيك كيف مصطفى برجي ونهاجي وبرسو اجبه وصابه ما قلت برخدانيه قال كرد نتن الرجاوي كردستان للتباهي كردستان الشهر بارشي كردستاني نلعب فيني دست بكر ونلعب فيني الدوام بكر دروي برخدانيه انتشكي نابجرينن دروي برخدانيه انتشكي قبول لكن وتسليم كاري مطلقه قبول لكن اتخاذم في بيجم بزمانه كي ترزلال ميناك يعني هناك برادر ما كود بيجن ابا خطا ابوجيه واباجي خطا يعني ريبازا برزانيه اتخاذم في بيجم اگر ريبازا برزاني فداكاريه بيشنكتيه قهرمانتيه نورا الفرع براتيكا دا امن وكو شخصي از بو خط بيجم يعني صالح حضر زحفتي بنجد دمي شورش برزاني لدار بو از جداي بوم باب من ناوي ملا مصطفى المكريه تمام يعني تو تي از خازم في بيجم يعني دبا ام وذا برادر اخوا جارنا اختلاف دبن جارنا ام دجينا دج هف قد دبن سينيرينا دا جينا دجينا هاف لا دبا ام الارضيه كي بقرن كو بقينا هاف قلت لك باشا هر حال او اليجي دبيجال نظام برسجريك اللي كده ريك وناغنا هف هر حال كيك مصطفى از فكرم جم تالي دبي از بتشم نافرك بس از فكرم جم اسمعان خانم بحثا اگر پشمرگین روش در باس بون اوی کاربن ویکل عفرینی بالريفا ببن يعني الريفا بريا خاص سيفيل كو تركي بحثا وادي كي اوي بشك بنجي لنا بينرن هجا بشتي فينا بري ام وديگرن برای ام بردوامن میوان و مجارد ام بحثا بجارن هزی سوریا دموکرات پشتی در باسبونا ترکیه بو عفرین دکن اسمهان خانم يعني ترکیه ایرو جگیر سروک وزیر ترکیه بکر بوزدا گوت ام ندر باسی عفرین دبن جبو کو تملو دره بمینن ام عفرین وگرن بو خلکی و بحثا ریفبریه که سیویل عفرین دبا از باورم دوهجی کمبونک لترکیه هاتبول دارخستن لعین تابج بو و پرسگریکی چارسر بکن لهون وکو انا کسی نبشک بونجی هون بحث د ریفبریا سیویلا باجار عفرین ده هون چه دبیجن
بله شخوا بس نقطه küçük اسفازم بو برای مصطفى وقتی که قال دولت ترکی دکی ام نه مختلفن گو ترکی دولت دادگیرج پرچکی پرچه کردستانی و نه خوازه چرا یکی کرد نل کردستان هر شهر پرچه کردستانی وکره لئم ام دبیجن وکنارینا ما انا کسی ام دبین پیاده ماهانه دخستن دسته ترکاده وقتی که نرسی سرنو افخال زلال بو اسمان خان جبو مجاري المجال افزلال بو افزلاله بحث الريفابريا السيفيلا باجاري عفريني بكجمه الريفابريا السيفيل اغو قدوني التركي دا مزراندن براستي ام وكل جماعه اجتماعي كردي فخوندن جماعه هات لي ام حاضر نبون ما ام نبون بشكجي شويه قلي هاتي دار خصم تشتن هبون ام سن رازيبون ام نبون بشكجي دبيجن كسن عفرينين وتركي حاضر دك جواره نا براستي نا تركي ورابطات مستقلين هي اغ سفرشتياوي ما مستعب عبد العزيز تمو دك براستي دور سيحه به البجارتنن اما كان جماعه اجتماعي كردي ام تد نحاضرن ام بس ايرورو اركي ما وكان جماعه اجتماعي كردي ام دبينن انه ام الي كاربن ام ضغطي بكن انه ام منظمات انساني كاربن درباسي هندري عفريني ببن فيديو درمان بخوارم بتشتي روجانه جوان تامين بك ام كاربن الي كاربن منظماتنا كسم باسبور بيننج كاربن ايام الحروب هذا شلو خلكي فقرين ما سر مالي وسر باجار استمروا فهي كاربكن ل اسمع خان هون بخوازن نخوازن هون تين تاوان باركرن كون بشكنج فيمانيه اوبوزيسيون السوريه هون لتركيا دمينن باش اگر وهابه وريك جبو وبه وكو پشمرگين روج کو هون وكو انا كسي خود بینن خودی وان کود جبو در باسبونا پشمرگین روج و ریوبرنا عفرین جبدلا هی گروپین عرب اف چاوتی خوند جاری وفا اشقا اف تهمت ابراس ام بيرو روم بائتلاف رن وك معارضه روجا جوج حركه كردي اندر سوري تشي بي ما خديتي معارضه جبر ولو وقتك شرشا سوري فيكش خو ام خرخي معارضه بقرن بس وقت باسكي لشكري هيش باسكي من لشكري ناف اندر ائتلاف دتنن باسكي كيما لشكري هي بيشمرغي روجن يك روج ويا نفي شكك ونتفنجك ونا طلقاك بالي كردي خد برندانه وافشار افشار سال ام فان كرياري بيدي حمل سرخ قبول دكن وام تحمل دكن وام ديناكن جبوغو قبرا كوجي تشينه افايا باش اگر تركيا جواب بخوازه كو بيشمرغي روج ببن بشك جو اوبوزيسيون عربي لعفريني وني قبول بكن افايا ندست تركات هني دي افا دست افا دي بريادك ناف دولتي تذهب دي اتفاقك لهب حتى دي اتفاق ما يعني راجبونا باكيكي نافش يا باكي يا باجي هب امنكا ناخذن ام درباس بنو ام دوجي هب كم ام كل جروجا عود ما قوتي خطا صور براكوجل جمع شيب وبريارك عندما يعني ام داياق اشتيجي لازم ازيرو روتاني نكارم في برياري بدن بس پشمرگی روش کسین سورینه کچو قیزو خورت منی سورینه ایگو گشبر لشکریانه چار رویانه ایگشبر رژیم سوری رویانه هاتن الویده که تدریبون جهوان کنگی بو فقر هندرس کردستان سوری برافانیت بر آخا خولات خود بکن عفرین قامش لو عمود دیرکی کوبانه همه باجار کردی هندر کردستان سوری ده و اف پشمرگانه جهوان تدریب آوا بله افخال زلال بو که مصطفى يعني بنرينا تا تركيا بحثا ريفابريكا السيفيل لباجاري عفرين دكي هر وكو ما قوت اگر هاتو ريفابريكا السيفيل جي خلق عفريني هات دامزراندن چه بدست تركيا به چه دست روسيا وتركيا وايران به چمكي اوانا بحثا هرمك ارام لنفشايك ارام لوي هرمي دكن هوني لقال وان چمكي تهلوسك براسي تندا تقول امي سيفيل جي بكن ارمانش خرا ودمي وني چبكن از بس بريفي اتخازم ببراتي وجدل نيرنكي شخصي بدم نيرنكي تمثيلي او مناكي ام بيش بينا وكذا كنكو همين نيرني تجدلن جبو ما مستاس مهان از بيجم يعني براستي كيكي مصطفى خنيا بلي بنجي متى تشيبو باشا فرمو تمام مگوت اگر انا کسی و خواندنی و جوینه بوده و انا کسی نچوبه اما مجاره کی رخنه یعنی او هر چو قصد برا ببه دما دجمنه تا ریوبریه کی جبو ولات تا آماده دکه اگر ام وکو خطا دجبر وی دجمنینا ما قبول ناکه انا کسی دناف دابا براستی جوه باش بضایک اید دیا
جبو پشمرگین روج زاروک روجاوانا زاروک منا اتشکینا بجم آنها عفرین حوجداری خوا بشروان کرد هيا نافي وان تدري برابه ناف بحثك يعني مجارك دينا يعني مطلقه نها بيشمرغي روج لو دربن وجفات شتاين القاعده باشتر جبو واجي تكون ها انا كسا بشكي ائتلافيه وفؤاد عليكم بري چند روز خواز دغوت اف بيشمرغي ما بشك جواتش سوري بيشرو جبن اس بيشيار دكم كو انا كسا اقتراحك رسمي بك بيجي برا بيشمرغين روج در باسی عفرین بن و برا سیستمک لگور انا کسد شبه جبو واجنها افرف بريكو تركيا حاضر دكه جمره چه مهمه وكو كرد کی جمره چه مهمه و سیستم پرورده سیستم کی کردی به زمان کردی به لب عربی به لب ترکی به اف پر جمره مهمه و اسایش عفرین لگور خلق گنج عفرین بن لوج در ودا اسایش وان وریا باشه يعني ما بس تخازي بيجي برفرهين وريفبري وتشبنا اف خال روني بو لتتبحثا خافتنا خذا بحثا بجاره برخدانه كركم بجاره ما سركيه اف برخدانه و اگر راستي ديوار امريكا به اگر امريكا بيجي اگر هون برخدانه لعفرينه بكن بوير شوي نما هوال بنديد نافينا مدى دمينه چمكي امري تركيا دو درباره دا فشار ده سر امريكا و برسفا ودوي دمه چ به ما في الدنيا تنيا بريارك وام الولاد خاب بمرن بميراني جما بقري دست جبوه نا بميراني ببوري بقهرمانتي از بيجم چكو كچن كرد نها قهرمانتي بسطاق جميرا بيتر نشان دادن افخازم و بيجم بريارا برخدانه بريارا كي كردية بريارا شر لدجي داغر كريه بريارا كي كردية امج ديالوج رفكرينا جبو حركسي نتنا جبو امريكا انها جبو تركيا جي امج ديالوج رفكرينا جبو ريجيم جي امج ديالوج رفكرينا جبو دوست دجمن امج ديالوج رفكرينا لا اما ديالوج و ابكرنا علاقاتنا نواتي خرادستي اراده دار وكرن و نواتي بشكي اوقف جرام بها وعزيز لسر دروك عفرينه ام تشابي حقوش كنو نبينن جبوكو هناكي وانداهي كان ببن يعني هناكي العفرين روش دعاستكي امريكان به داخلتينه براستيجي از بيجم اگر انا كسا كان به دناف ربي عفرين جي بگره وكان به پشمرگين روجاوا درباس سيور بكه از بيجم ويد ديروك ويغا به تيبي زري از في خالته ببم جم اسماء خان لبري و از خوازن ببيجم يعني تنها بحث برخدان دیکی لعفرینه مگوت هلوسا امریکا دوی درباره در رنگ نزانم رنگ بولگل و به رنگ نلگل و به باشه اگر به واتای و حتی هندک راپور هبون کو لعالی دیر زور شریوی دیجی داعش هنکی هاتیه وقت به راگرتن جبر کو بحثا برخدانه کو تدکیل عفرینه هندک شروانین و چونه عالی عفرینه حتی او برخدانه اگر واتای و او بكون شر الدجي داعش يكسر راوستين لآلية دير الزوري وروجلاتا كم فريد كي مصطفى؟ شر ما الحق الدجي داعش يعني شر العفرين نش شر الدجي كاسة كدينا يعني جسر كان راح حطا جري سبي حطا كوباني حطا مم بجراقة دير الزور والعفرين دوامية يعني كن نافي خو جهيرين نافي كدين لخاكر انت وتي نداعش يعني مينا كازبيج نها داعش لدير الزوري نافي خو بجهير انا بين داعش لبرك داويبو شر ما العفرنجي والديره زوري الحرب وكذا افخالت زلال كيكي مصطفى اسمهان خان يعني كيكي مصطفى تشكي دبيجت اگر هون لقال اوبوزيسيوننا اگر هون فاي اوبوزيسيونا وقت بها فيمانيه اوبوزيسيون كو عالم بيناسينه بيت چما هون نبشكن جوي او بالي خوي لشكري يعني چما بيشمرگي روج در بس عفرين نابن يعني چما هون قبول ناكن ام ارانيد بنن دي فرموا ام ايرو تنسيق بائتلاف تنسيق سياسي نقاط هنا امثال متفقا وده نقاط هنا امثال مختلفا نقاط ايرو روهين ام بهيفين وام داخازك مالنا سيري كفتن لقل فيادات شكرن جبوق ام فان بيش مرقادر باسكن وقواك عسكري مشترك شيء ببل نوافقان وآت تالي ادهو هون دخازن دشارشويه ركفتنا كذا بالالي كردي جيلتن الالي دن افخالت زلال ببور ازدقم داويه دما برنامج خو اسمهان داوود انداما ونراتيه انا كسيت تجهري ما كردستان عراقي برياس كاب مرابوي مصطفى
Mustafa Bali پیفدار هیزن سوریه دموکرات ji Sûriye me rabû gelek spas bo beşdarbûna we. Bînerên hêja li vir em digin dawiya vê xeleka îro ta cara bê bimînin di nav xêr û xweşiyê de.